ngafunda nokuthi nangabe ungena ekorweni yomvumo ngena uphelele lisa ukudlala ngena ngokuthi uyazimisela cishe amakhambo wami naye akukho la ngathi khona besithatha into ngendlela ukuthi sesimane siyenza nje so ngifunde ukuthi kumele ube nediscipline ekuyinto abantu abaningi abantu bangena emvumeni bangayenzi so ngifunde lokho nanokuthi emvumeni umvumo lo uyibusiness ibusiness enye nenye iphathwa ngokwesibusiness so wayiphatha kwangathi yinto nje izokuphelela emoyeni okunye ngikufundile ukuthi uZimu usiphe amakhono ngokuhlukahlukana sebenzisa ikhono lakho ngendlela uZimu akuphelona masicala kuhle uDokotela uZimu umphile ikhono lokuvuma ikhono lokudlala igatara ikhono lokwenza imigwalo iart cishe yonke uyayenza nangathi uyaqala uzimisele ngikho nawuthi uqala nakwakhe uyabona ukuthi cishe kuyi art center indlela engakhona noma ngase ngithi kuyi museum yesiLebele so ke kunenkulu engikufundileko okunye engikufundile ukuthi nawungaqinisa kuhle emvumeni uZimu uzobusisa ngokuthi ukhambe cishe inaga leyo yonke nje amakhambo amaningi awakhambileko wakhambe ngisemva kwakhe nami ngikakarele kule ngubo ayichobole sikhamba amakhambo amaningikhulu wasifundisa kuhle kuhle ngithome ngokuthi kwakulala ehotela mina ngithome ukulala ehotela ngikhamba noDokotela bengakhange ngilale ehotela before noma ke lokho sesikwenza muva nje ngifunde into ezinenkulu kuhle kuhle ngingaze ngicedile ngalokho nangabala ukuthi sisuke ukuphisaya kuphi njalo njalo lokho kuyatshengisa ngoba napho ubufakazi namhlanje bukhona kuzindaba ezimnandi ezikhombisako neziletha ithemba lokubana uNdebele usesekhona uNdebele usazokuthuthuka Dokotela baba nasikaniso mraro ke sibona lapha kuyakhombisa ukuthi lokho sikubonako lapha akungezi ngefavor nangufakazi uhlonipha uthi wathoma ukukakarela ingubo kaDokotela asesemncane uyazikhulumela yena ngomlomo wakhe and then ke Dokotela lapha sibona uhonoriwe Dokotela ibonakala ngasuthi beyisurprise angikhona ukuthola ngoba besingazi simaNdebele bona uDokotela uyokuhonarwa Dokotela nisifihlela indaba engaka kwezakala lapha uhonoriwe ubani zikhipheni lapha namhlanje Dokotela ke yasixoxela awa sibale bangela mina ngithuke ngawela pha cishe ngawela phasi thethiwa Dokotela ufunakala stage hawo stage ngoba ngicedile ukuperforma ithi mhlambe ngiphula isitulo ngiphula istage ngiphula imic bekufika lapha ngithola ikhulu zakwaKwekwezi zilapha ke bathi Dokotela vela ngaphambili sengenzeni bathi wenzeni namhlanje sikhombisa ubukhulu bakho sithokoza into owenzela isitshaba abantwana abancane namhlanje babonile ngawe nangihlonishwa kuyafakaza so banenge abangafakaza esele bakhambe nami indlela engikhambileko nokuthi kanengi mina bengisebenzisa abantu abatsha ukuthi ngibadobhe lapha ngibadoba khona mhlambe umuntu usakhasa ikhona ukumtrainer azangene ethuneni so namhlanje ngijabula nokuthi napha abantu abatsha ebezile namhlanje beze nami la so lengisebenzisa abantu abasha ngibheka ngiyathulula bheka abathulula abo sinethemba napha bakhona nabo babheka